Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Turi kw'igenekerezo rya 10 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko abarwanyi ba M23 bageze mu marembo y'umujyi wa Uvira. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 barimo kugenzura uduce tw'ingenzi mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Ni nyuma y'imirwano ikomeye yabaye ku igenekerezo rya 8 ndetse n'igenekerezo rya 7. Abasirikare ba Kongo ndetse n'abarundi bavuye mu gace ka Kiriba. Agace ka Kiriba muri kano kanya turimo kuvugana karimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Hari ubwoba bwinshi cyane mu mujyi wa Uvira ko intare za Sarambwe zaba zigiye kuwucakira. Abasirikare ba Kongo, abacancura ba Black Water, abasirikare b'u Burundi ndetse n'abazarendo baryamiye amajanja baravuga yuko biteguye intambara ikomeye muri uriya mujyi. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku ari muri Kivu y'Epfo aravuga yuko ubwoba ari bwose mu gisagara cya Uvira. Abasirikare b'u Burundi bakomeje kwiyongera muri Uvira. Ubutegetsi bwa General Ndayishimiye bukomeje kongera abasirikare benshi muri Uvira. Ubwato bw'intambara bw'igisirikare cya Tanzania, ubwato bw'abarundi ndetse n'ubwato bwa Kongo nabwo bukomeje kwiyongera mu kiyaga cya Tanganyika. Ubwoba ni bwose ko intambara karundura igiye kubera muri uyu mujyi. Hari abasirikare b'abakomando b'igihugu cy'u Burundi bagaragaye ku cyambu cya Karundu. Aba basirikare bafite intwaro zikomeye. Ni nako kandi abasirikare ba Kongo ndetse n'abasirikare ba Tanzania barimo gukoresha ubwato bw'intambara nabo baryamiye amajanja biteguye guhangana n'ibitero bikomeye bishobora kugabwa ku mujyi wa Uvira. Uko byagenda kose rero biribonekeza ko impande zombi ziryamiye amajanja. Harimo kwitegurwa imirwano ikomeye cyane muri uriya mujyi. Amakuru yizewe mvana mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi ndetse amakuru yizewe arimo kungeraho avuye ku rubuga rw'intambara aremeza ko intare za Sarambwe ziri mu birometero 20 gusa werekeza mu mujyi wa Uvira. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 bari mu ntera y'ibirometero 20 byonyine werekeza mu mujyi wa Uvira. Imisozi miremire ikikije uyu mujyi irimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ni nyuma y'aho FARDC n'abarundi babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu kibaya cya Rusizi. Ni imirwano yasize abarundi benshi cyane, intare za Sarambwe zibacakiye matekwa. Abandi barapfuye ndetse abandi barenga 80 barakomereka mu buryo bukomeye. Iyi mirwano rero yasize FARDC n'abarundi bahungiye mu gisagara cya Uvira. Ibingibi byose birimo kuba mu gihe Abanyamerika bakomeje gushyira igitutu kuri M23. Kugeza ubu turi ko turavugana ibintu ntago byoroshye. Abasenateri bo muri Amerika baravuga yuko M23 igomba gusubira inyuma ndetse ngo igomba kuva mu bice byose yigaruriye. Bakavuga yuko bagiye gufata ibihano bikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda barega yuko gifasha bano barwanyi ba General Makenga. Muri iyi minsi igitutu kirimo kwiyongera. Igihugu cya Amerika cyasizoye. Abasenateri baravuga yuko barimo gutegura ipaki y'ibihano byinshi
ngo ni ibihano bigomba kwibasira igihugu cy'u Rwanda barega ko gifite abasirikare muri Kongo, ndetse bakakirega yuko ngo gifasha bano barwanyi ba M23. Abasenateri rero basizoye baravuga yuko ibihano bikomeye ngo bishobora kugamburuza bano barwanyi ba General Makenga ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Umumenyeshamakuru rurangiranwa Hariyana Verasi yaraye akoranye ikiganiro n'umusenateri ukomeye muri Amerika, yavuze yuko barimo gutegura ibihano bikomeye ndetse ko ibihano bitegura neza kubitangaza muri iyi minsi mike iri imbere. Ntabwo rero ibintu byoroshye, igitutu kirimo kwiyongera ku ruhando mpuzamahanga, nyamara abarwanyi ba M23 nabo baravuga yuko badakangwa n'ibyiruka, baravuga yuko biteguye kurwana umuhenerezo. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 9 abarwanyi ba M23 barenga 7,500 abakomando kabuhariwe binjiye mu gisirikare cya M23. General Makenga ubwiwe niwe wakiriye bano basirikare mu gisirikare ubwo basozaga amasomo akomeye ya gikomando. General Makenga yavuze yuko ubutegetsi bwa Kongo ari ubutegetsi burongowe n'abantu b'injiji, yabise abajinga. Yavuze yuko ari injiji zirongoye igihugu ndetse ko M23 igomba kurwana ikabohora Kongo. Abasirikare b'abakomando 7,500 binjiye muri M23. Ibingibi rero ni ibintu byatitije ubutegetsi bwa Kongo nyuma yo kubona amagambo ya General Makenga ndetse no kubona abakomando bikwije ba General Makenga. Biribonekeza ko intambara rwose idashobora kurangira vuba. Impande zombi zirimo kuramforusa abarwanyi bazo, ndetse biribonekeza ko intare za Sarambwe ziteguye kurwana urugamba rukomeye. Nk'uko nagiye mbibabwira mu makuru yacu, nababwiye ko ibyo mwabonye ari imirabyo, ntabwo inkuba zirakubita. Intambara ya nyayo nibwo igiye gutangira mu burasirazuba bwa Kongo. MONUSCO nayo yamaze gutangaza ko yiteguye gukora ibishoboka byose, ndetse ko yiteguye no gukoresha ububasha bwayo mu kubahiriza agahenge k'imirwano mu burasirazuba. Hari amakuru avuga yuko MONUSCO yabigiye kurasa ku barwanyi ba M23, ndetse abanyamerika n'ibihugu by'Uburayi ngo bashobora gukoresha ingabo za MONUSCO maze bakabaha intwaro ndetse n'ibindi bikoresho bikomeye bya gisirikare, maze MONUSCO igahabwa mandate yo kurasa General Makenga n'abarwanyi biwe. Muri iyi minsi abanyamerika basizoye baravuga yuko M23 igomba guhagarika imirwano, nyamara abanyamurenge barimo kwicwa mu Minembwe, mu gihe ubutegetsi bwa Amerika ndetse n'abanyaburayi bavuga ko imirwano igomba guhagarara. Igisirikare cya Kongo n'Abarundi bo barimo kugaba ibitero bikomeye cyane mu Minembwe. Ndababwira yuko mu Minembwe ibintu bikomeye, urupfu rurimo kurya abantu. Igisirikare cya Kongo ndetse n'Abarundi barimo kurasa amabombe mu mihana ituwe n'abanyamurenge. Igisirikare cya Kongo ndetse n'Abarundi baravuga ko byanga bikunda bagomba gucakira agace ka Minembwe Centre. Aka gace karimo kuba isibaniro ry'imirwano. Imisozi ikikije Minembwe Centre, urufaya rw'amabombe rurimo kumvikana, ibisasu biremereye birimo kwisekura mu mihana y'abaturage. Barimo gutabaza imiryango mpuzamahanga. Abanyamurenge baravuga yuko barimo kwicwa kandi ko abasivile barimo kugwa muri iyi mirwano ikomeye irimo kubera mu Minembwe. Abarwanyi batwirwaneho barimo gukora ibishoboka byose ngo basubize inyuma ibitero bya FARDC n'Abarundi.
tugeragezwa tugukura naho wadurima. Panta soga mbere kwa shibab kama dorakut mbele tibu. Generali Sultani Makenga urongoye igisirikare cya M23 yarongoye igikorwa gikomeye cyane cyo kwinjiza abakomando barenga 7,500 mu gisirikare cya M23. Ndasubiramwo, abakomando barenga 7,500 binjiye muri M23. Ni igikorwa gikomeye cyane cyabereye muri Canzu, ni muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri iki gikorwa gikomeye cyane cyo kwinjiza mu gisirikare bano bakomando, Generali Makenga yavuze yuko ubutegetsi bwa Kongo burongowe n'abajinga. Yavuze yuko abantu b'abajinga aribo barongoye igihugu kandi ko M23 igomba kubavanaho. Generali Makenga yavuze yuko ingabo z'impinduramatwara za M23 zigomba kurwanya akarengane. Yavuze kandi ko bagomba gutsinda intambara barimo kurwana. Muri iki gikorwa izi ngabo zerekanye imyitozo ikomeye, zerekanye ubuhinga bafite mu bikorwa bya gikomando, berekanye ubuhinga bafite mu kwirwanaho bakoresheje ibyuma, bakoresheje imigeri n'ibipfunsi ndetse bakoresheje imigozi. Berekanye ubuhinga bwa gikomando bukomeye cyane ndetse n'ibitendo bikomakomeye. Biribonekeza rero ko zino ngabo zaronse imyimenyerezo ikomeye cyane nk'uko namwe murimo kubyibonera muri iyi video. Generali Makenga rero yavuze yuko urugamba aribwo rugiye gutangira. Generali Makenga yateguje ubutegetsi bwa Kongo ko noneho bagiye guhangana mu buryo bwa nyabwo. Yateguje bano bakomando ko bagiye kwinjira mu ntambara ikomeye yo kurwanira igihugu cya Kongo. Ibingibi rero birerekana ko intambara ya nyayo aribwo igiye gutangira mu burasirazuba bwa Kongo. Kuba M23 yinjije abandi bakomando 7,500 birerekana ko bano basirikare biteguye gukomeza urugamba ndetse barimo kuramforusa igisirikare cyabo. Bitandukanye cyane n'ibyo ubutegetsi bwa Kongo bubasaba. Kongo ivuga yuko bano barwanyi bagomba kurambika intwaro zabo hasi maze ngo bakajya muri kantonoma mu kigo cya Rumangabo. Intare za Sarambwe zaratsembye ndetse zavuze ko zitazigera zisubira inyuma ngo zive mu bice zigaruriye nk'umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Iki ngiki rero ni ikimenyetso gikomeye cyane cyerekana ko bano barwanyi bafite gahunda yo kurwana ndetse ko bano barwanyi bafite gahunda ikomeye yo gukomeza guhangana n'ubutegetsi bwa Kisekedi. Abibwira ko intambara yaba igiye kurangira ndabakurira inzira ku murima. Intambara ya nyayo nibwo igiye gutangira mu burasirazuba bwa Kongo.
Impande zombi zirimo kongera ubushobozi bwa gisirikare, ndetse amakuru yizewe aremeza ko ubutegetsi bwa Kongo nabwo burimo kwitegura intambara mu buryo bukomeye. M23 nayo irerekana ko ikomeje kwitegura intambara, kandi General Makenga rwose yateguje ubutegetsi bwa Kongo ko bagiye gukocorana mu buryo bwa nyabwo. Mkuu wa majeshi, hawa ni wanakosi wako tayari kwa mazungumzo yako. Sawa. Niko pale. Yule kwa habari yenu. Habari yenu. Habari ya mafunzo. Nimekuja kuelezea kwamba mmepasi. Mafunzo ambayo mmefanya ni mafunzo ya kutosha. So mmepasi na mvae kofia. Na sasa mmepasi, kuanzia leo mmekuwa jeshi la RSC, jeshi la ukombozi. Na mnakuwa mnaimba ni jeshi ambalo limesimama kukomboa nchi yetu, kukomboa wananchi. Nchi yetu inaongozwa na wajinga ambao wanakaa Kinshasa, ambao wamekamata nchi ya otage, wameua nchi, kila kitu wamebomoa, wanaua wananchi. Government ambayo inaua wananchi wake. Wakongomani wote wamekuwa wakimbizi nje ya nchi, na wengine kwa nchi ni wakimbizi ndani ya nchi. Hiyo government ambayo iko responsible wanafanya vitu ambavyo wanataka vya ujinga peke yake. Wanaua raia, wanabagua raia, wamedestroy kila kitu ambacho chipo. Chama kimesimama na jeshi lake ambayo ni RSC ili kusimamisha hiyo yote ambayo wanafanya ya mabaya. Ndio maana tuko. Unanipata vizuri? Unanipata vizuri? Wenzi wenu wa RSC sehemu wapo wanafanya kazi kubwa sana kwa eneo tofauti. Wamepiga adui, nguvu zake zote wamezibomoa. Adui ameleta vikundi tofauti, ameleta Warundi, ameleta FDLR, analeta wazungu ambao ni mercenaires kwa nchi tofauti. Amekamata afutabangi wote, wabandi wote, akawapa silaha, akawaita wazalendo. Hao wote wanakuja, lakini RSC imewabomoa. Mnanipata vizuri? Nguvu za adui zote tumezibomoa. Anabaki kwa kinywa peke yake. Sasa nyinyi leo mmepata mafunzo ya kutosha, namna tumeona, ipata skills. Mwende ikuwe msaada kwa nchi yenu. Mnanipata vizuri? Ikuwe msaada kwa nchi wetu, ndugu zenu. Ili ndugu zetu ambao wamekimbia nje ya nchi miaka na miaka warudi wakae kwa amani. Ili wenye wako nchini ambao na wao na government ya Kinshasa wakae kwa amani. Tukomboe nchi yetu, tujenge nchi yetu, tuwe na nchi ambayo inaheshimika. Tuwe na wananchi ambao wanaheshimika. Tuwe na jeshi nzuri. Na sisi nchi yetu na wananchi wetu waheshimike. Si ndio hivyo? Si ndio hivyo? Wenzenu ambao kwa front wanawategemea, ukiwafikia watafurahi. Na nataka mkifika huko muwe msaada, msikuwe mzigo. Mwende mkomboe wananchi ambao wameumia muda mrefu. Msiende huko tena kwenda kuwatatiza. Mnipata vizuri? Jeshi letu ni jeshi la ukombozi, lazima wawe na discipline ya hali ya juu. Wananchi wakiwaona wafurahia, yani mmekuja kuwakomboa. Wakamate kama wakombozi, ndio hivyo. Asiwakamate kama jambazi. Wanipata?
Mnipata vizuri? Mwende mvumilie hali yote ambayo mtakuta. Muwe mfano, muwe tofauti na hao ambao tunapigana nao. Msaidie na wenzenu huko ambao wako huko, na tukomboe nchi yetu na tukomboe Kongomani kwa ujumla. Si hivyo? Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari kuwa jeshi la RC? Jeshi la ukombozi? Jeshi ambalo liko tofauti na hii ujinga yote ambayo iko mbele yetu. Mko tayari? Sawa, natakia kazi njema na Mungu awabariki. S'exprimant à son tour, le porte-parole militaire de l'ARC, le colonel Willy Ngoma, a souligné que ces commandos rejoignent les rangs des Congolais et ont fait le choix de défendre les populations et de porter l'espoir d'un Congo nouveau, fondé sur la justice, la sécurité et le développement. Nous sommes le dimanche, le 8 février 2026. Nous sommes au centre d'instruction. Le chef d'état-major général de l'armée révolutionnaire congolaise vient de clôturer la formation des milliers de commandos. Donc ils vont travailler maintenant pour l'armée révolutionnaire congolaise de la FCM 23 pour notre pays, le Congo. Donc ce sont des militaires qui vont travailler pour sauver le peuple et notre pays, le Congo. Désormais, ce sont plusieurs commandos que vous avez vus, des milliers de commandos. Ils vont servir l'armée révolutionnaire congolaise et ce pays, la République démocratique du Congo. Merci. Selon les responsables de l'ARC, l'année 2025 a été marquée par des adhésions massives au sein de l'armée révolutionnaire, une dynamique qui devrait se poursuivre en 2026. Cette évolution confirme, d'après le mouvement, la montée en puissance de l'armée révolutionnaire congolaise comme acteur central du changement en République démocratique du Congo. Ces adhésions traduisent également la volonté croissante de nombreux Congolais de s'engager pour un changement profond à travers la FCM 23. Abimanga bamenye kupita indwanye